Belren News. Mapungo. Karochidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Tsedzuluso ntswa ubva Yunivesithi ya Manchester yo wana uri shango ḽa India ḽo engedza hekithara dzi ṱoḓaho u hovhelela milioni 2.1 dza miri kha miṅwaha ya 10 yo fhelaho. Izwi ndi nga ṅwambo wa mbekanyamushumo dza u vusuludza na u ṱavha miri dzo rangiwaho phanḓa nga muvhuso. Dziṅwe dza mbekanyamushumo ndi Green Indian Mission, Compensatory Afforestation Fund na National Afforestation Program. Bambiri, Contrasting Patterns of Deforestation and Reforestation in India's Tropical Dry Woodlands yo anḓadzwa kha dzhenala ya Environmental Research Letters. Kha ngudo yo gandiswaho kha dzhenala ya Seismic Record, borasaintsi vha ri vho rekhoda midzinginyo miṱuku i paḓaho tshigidi na maḓana sumbe ngei kha ḽa Alaska nga tshifhinga tsha miṅwaha miraru. Tsedzuluso yo shumisa thekhinolodzhi ya tshizwino u kuvhanganya data tshipembe ha Alaska vhukati ha ṅwaha wa 2018 na 2021. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Australian National University. Dokotela Pfarelo Matsila Mamatuntsha, muṅwali wa bugu Becoming Dr. Matsila, Essays on Survival and Becoming, uri iyi bugu yo ḓisendeka kha lwendo lwawe lwa zwa pfunzo musi a tshi swika hune a avhelwa ṱhanziela ya vhudokotela ha zwa sosiology kha zwa mbeu na ngudo dza zwa mutakalo. Kha ri pfe Dokotela Pfarelo Matsila Mamatuntsha a tshi ṱalutshedza. Nṋe ndi pfi Pfarelo Matsila Mamatuntsha, ndo ṅwala bugu yanga yo no pfi Becoming Dr. Matsila, Essays on Survival and Becoming. Heinoni bugu yo ḓisendeka kha lwendo lwanga lwa musi ndi tshi wana PhD. Tshipikwa tshihulwane tshe tsha ngita uri ndi ṅwale heinoni bugu ndi ngauri ndo sedza nda vhona uri sa ṅwana wa u thoma u wana u isa phanḓa pfunzo dzawe nda swika kha vhudokotela, ndo vha ndi sina muthu ane nda nga ri ndo aluwa ndi tshi lavhelela khaye. So nda ṅwala heinoni bugu ndi tshi khou itela uri vhaṱuku kha nṋe, vharathu na dzikhaladzi dzanga, vha vhe na tshiṅwe tshithu tshine vha nga kona u lavhelela khatsho musi vha tshi nyaga u isa phanḓa na pfunzo dzavho. Tshihulwane tshine nda nga nyaga u ṱuṱuwedza ngatsho vhaswa vhane vha ḓovha vha khou vhala heinoni bugu kana vhabebi vhane vha ḓo rengela vhana vhavho heinoni bugu ndi uri vhutshiloni mathada a dzulela u ḓa, vhutshiloni zwikhukhulisi zwi a dzulela u ḓa, mara hezwo zwikhukhulisi a zwi tei u ri thithisa kana u ri fhambanya na mabono ashu a u ḓivhona ri vhathu vhane vha kona u ḓiimisa nga vhoṱhe. Nga maanḓa arali ni tshe na vhabebi vhane vha ya ni tika, ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri ni dzhie hetshinoni tshikhala u ḓimanḓafhadza ngauri upfhi a sa shumi a songo ḽa. Naho venḓa ḽashu ḽi sa ladzi ṅwana na nḓala, ndi vhona uri ndi zwa ndeme u dzhia zwipikwa zwine ra vha nazwo uri ri ḓi itele vhumatshelo vhune na riṋe vhane ra ḓihudza ngaho, vhumatshelo vhune na vha ri salaho muraho vha nga kona u ḓihudza ngaho. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle.
Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 0720195843. Belron Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.